UMP Bamarwe ka Raja Sabha Dr. W.R. Karluki bat ke arpun rungut kinolit pilgrim na Mekhlaya kila jam na kaput jungka Bethlehem Jerusalem sya Egypt. Menteri rangba ka jala u Konrad ke sangma ulaong. Kane ka jing penkarya ka di ka jing job lembah ka jing treshtom jungka Ministry of External Affairs bat ka Indian Diplomatic Mission. Kinong changsno na ka jala Mekhlaya kiblas akut ha ka jingki kansan ka jing let ma hapden ka Israel Palestine menta kila poy sya Egypt. Ni kami o mensim kandiat bentip balapenti kana ba kinong Mekhlaya kila rung sya Egypt bat berpenti kana ba kinong changsnong jungi kinom ja ke basniu. Kijimut jing perkat ba kijing duai jungi kindon rekat ha kijing lenti jungki berhaduk ba kenawan paisuk sya laying. Ka Indian Embassy Haramala ka balai terelang ber ka embassy jung kari India ha Cairo kala penti kana ba kinong changsnong kari India kila jam sya shliang uput usam hapden ka jing shingai. Menta kidon halenti banlai chataba bat kin sapateng ka jing lenti sya Cairo shoban kin kiu da kaling suny Oman Air shoban kin rung sya Egypt. Habaya kran lembah ka telefon na Tel Aviv uwe na kinong Mekhlaya basa ha Israel ulong ngim lelei hari ka thama kala nang jur kisipai kala nang yo ban kini biang kato kan kisnong na kikanhun king atiar bal ese satang kato kan por barok kin salong biang kumpa julong laptha yangi ban shongkhop hapo ing banri ike jaka ki basngai bat barok kinong shoshnong kila bod ike jing tha da ki bor sarkar kinong Mekhlaya kin habanyai nanti da kijing sanan lang jong kisipai lembah ka Suez Canal kabashimpor hadu ishpukanta. Kajian akan at kelas sedang hadin bakil no na kari Palestine ke Hamas ka step jung kasngi sajan kila ter da kinamding kari Israel bat ya kijakasa jung kijiu na ka Gaza Strip akasin banengkong na du ubnai jamang ta usnam papadang kaning jingja ka basyarke ha Israel ki arpa nyungut kinong Mekhlaya kila haban syong ri ikhob ha Bethlehem kini ki arpa nyungut kidi ki balik pilgrim rublay sya Jerusalem na Shilong ki blami na du ka khandai tarik nailur.